Hello friends, so good morning. Jotono tining ka 25th of November 2024. Hingga tabo phung ashi shiri ang phung ni 8 tawo thangi tongo ani tini basically Monday hingga Monday khani UPD ungo ani hospital sub divisional hospital tini medicine UPD asuk na ang hingga ngai norok nai tongdi tini block hingga tabang finally phai shopakya ta patient of final shurung ka tabang UPD patient nai sinai hingga almost patient naimang 3 bajira naikya hingga ngai tabang thanai lunch break o hingga mairo cai haimani pore te shai no hayang UPD pai patient nai shopka naimani pore tabo almost 4:30 ka UPD panya naikya ang basta setabo duty pai nogo phaisi naita hingga tabo time ngi tongka 6:30 ang nogo phai shopakya kisa chana musgoi tongka hanai nogo tongmani pasta paijak amo songoi chanai tabo nugi mangkhana mo pasta basically tomato twist pasta tomato ni flavor ganang hingga oro tabo songoi chai mani pore ani friend phainai around 7:30 mela berna bagai tabo astobal basically mela choli tongo heritage food festival 2024 hingga phat cha nangai pasta samani pore mela berna thanai hingga norok nai tong di ano blog ni bisingti norok Agartala ni heritage food festival nai mannai cha motamoti boiling khai ango tabur nai dudh. Okay friends, so ang to sugar use khaya. I don't use white sugar, refined sugar. So I'm an alternative. My use khayna it's compared to better. Mane te chauta. I'm actually gur se do katini powder ta jaggery powder. So I'm to say safe tongo as compared to sugar, refined sugar ni se jaggery kati bole disnai katini powder. Started as a whisper, message from a new world I'd never known. Something about it felt like it'd been waiting my whole life. Is this home? I can hear each sound calling my name, and I feel angels around when I start to sing, and suddenly it feels like heaven's not so far away. Tell me, can you hear the symphony? Panic, panic, The friends of Lama Parangi Tabu, Thanabagang, Belakan excited food festival, and a channel night on the Ragin Civil Borg Simona, and kind of master foodie borok, so ang Cham Chan Belakana Hamzago, so Boje to food festival, Gapan Bagay, or Tini Paizak, Chana Bagay, and Tinara Kabama Kabama, food item try Hena, and Norba night on the Logi, let's go. calling my name, and I feel angels around when I start to sing, and suddenly Ke tabo ke mela bisung hapka haboi no nui makana cari dige camung mang keblang debra yagra pura camung genorok oro phai je no ni chana mujung mani chai mano different camung items are available tongo angke basically tini chini tibasro ni camung chanai cha borok camung ge phai di tabo thalagena dukan nai tugui tibasani dukano. Pulau na friends so ang shop ya chini tibasan dukano no aro fali tong mani awan sokrang songjak awan sokrang logi bak bahan mosding tongo tok bahan mosding tongo tok kata kudi tongo bak kata kudi tongo godok tongo sakhi tongo hingga angkai tabun order khai rika awan sokrang bai bak bahan mosding ni plate amo plate 60 rupees 60 taka ta
hengkai tabo ang bani dol chalainai awan sokrang bai wak bahan mosdeng চিকেন ভর্তা হইতো ভর্তা হইব চিকেন আর কষা হইলে যদি কষা খাইতে হলে কত করে হইব চিকেন ভাই এটা খাইছ না এটা কি এইটা মিডে মাংস ভর্তা আর এটা হলো লাল চালের বিরন চাল আর কি লাল কালারটা এটা খুব টেস্টি সাদা যাচ্ছে এটা hengkai amo plate hengkai an ready ngi tongo wak bahan mosdeng bai ang teba bahan sani tongo boham kisa komri ni sai tongo ta angoro wak bahan mosdeng bai awan sokrang test khani tabun haisi চালে পাওয়া যায় না এইটা না 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 আলাদা এইটা এটা কিন্তু বাংলাদেশটা পাওয়া যায় hengkai final ani plate bo mangkha tabu kumna test khaisi nai hengkai amo chabai mani pore tabu hengkai jeng chana nai tongo aro tamsanai wak bahan hangjak hengkai yang ang tekis paina ka tok pengjak bamboo chicken o wasul bisingo aro tok tongpho rukjak hengkai amake nogot lang thangsinai hengkai tabu yang khai tongo wahan hangjak plate kaisa aro chanai tekisa nogot lang thanai hengkai yango ready khai tongo wahan hangjak wahan barbecue pork barbecue hengkai bai rok kothok samani yagulo tabu sabai mani pore kisa program naina bagi phaikai yango manch phasing hengkai nor bang basa naidita Agartala heritage food festival ni kisa sa mangpili te program बहुत बहुत धन्यवाद। पश्चिम बंगाल कहते हैं जहाँ जहाँ तक आज हम इस अगरतला के खूबसूरत मंच पर अस्तबल ग्राउंड स्वामी विवेकानंद मैदान में बैठे बैठे हमने पूरे भारत का दर्शन किया। शुरुआत हमने मेघालय से की थी और हम पहुँचे गुजरात। पूरा भारतवर्ष घूमते हुए मैं hengkai bai brok basically stage o china India je different state tong mane amor ni cultural program choli tongo plus dance program choli tongo ta hengkai am program belakhe naithoka enjoy khaikya hengkai norok ban logi treni blog nai arnang jakhana hengkai am hekana interesting blog nai na hengkai ani channel no subscribe khlai ready till then stay fit stay healthy and bye bye tese malfene katal blog othoba katal medical video hambai Too long I found where I'll be